Kajing kuntur put ke Sarkar Assam da kajing pun poi jubori kampen roy kisnong kaput ka Meghalaya kalanang yai beteng hadu mentah habai tebet kan ka benta ka khasi student union western border area lemar ka khasi student union Nongspong circle hapo kajing lam khmat daw samla receive portor president KSU western border area baru samla Amos Jones Emily president KSU Nongspong circle lemar gitu khat menda kasni ka arab khundai trik neving kalai ben kendo yu Raja Brahma additional deputy commissioner karibhoi banu jor habai tebet kajing yai beteng ka Sarkar Assam bersnai ke surok iktan bakla parak ka bahaba po put usam ka hima Nongspong River District. Haba kran sklat patai kubor kinong ilam jong kasengkel apan pawe ka jing skolingo. Bawat hadin ka jing persengit na kaliang ka hima Nongspong mentrai ketika kam henry hadu menta ka jing tayu surok kadang ya syat. Khasi student union western border area berkumju yang lang ne bana kaliang jong ka KSU Nongspong circle. Kibahap apo ka Nongspong area ka jungi hantai ha border area. Di wan hangne menta kasni banwan ai ya kan ga jing pentip halor ba nangaliang jongu siem jong hima Nongspong ladap ban komplain syau SP halor ban pentrei ya ka surok ante ha border baklapara ka bahap hapo uput usam jong hima Nongspong hau benai ladap hau benai Oktober nangaliang jong ka KSU western border area kumju ru ban nangaliang jong ka hima Nongspong nilai sya fil jika pentrei ka surok ka bau asam pentrei nagaliang jong ka hima ka kala kren syai ba ka pensengek hak tu sengi marok orang pensengek no henry ni lengok pa nagaliang jong ka seng ba haduk menta ba asam uklem sengek pentrei ka dego surok tingi ni pan ka jing syai nau siem jong ka hima Nongspong balai ba hak tu ka sengi dep dikliat orang pensengek kalau dep air ka ni ka shti syau superintendent of police jong ka Riboy district henry ka surok menta ka ding ya syai idon hapeng kata ka jing lengok pat ni ipat hang ne ba ka shti ka ba naliang jong siem upa sya USP ni ba USP urusip ya kan gasti tiyo se kalong informality ya kan kamro ngemla batip ya kata dan nomor kata ka daw ni wan mi menta kasi hang ne hapo DC office bani kendu ya Raja Burma bani keren halo kan kam dan naliang jong Raja Burma MCS ong ba unsa penbaik ya kan kam unsa studi ya kan kam no benle halor kan ka jiwan jungi hang ne kasi mestinya pempau ang nega por ba ya kan nega strok ba wasam wontrai long ba haga jeka ka ba ka skim sentral NREGA ya ka ba ka jirang blok kala tungi giding haga nega jaka andre uni wasam pat upentrai ya kan nega strok u rapi nega jisbi ya degi ding bla dep tung tinggi don na pen kara jing ngok pa nang jongka polis jongi kamlei liang jongka Sarkar Meghalaya kamlei namar ba ni sutui haduk menta bagane ga jika gadi hapo jelam Meghalaya marman hagani dia belade pro liang jongka Sarkar Meghalaya ban liang jongka Sarkar Assam kiluan naga survey Department survey benwan penbaik yo gani ga jaka baka kamap la dro ba ka bakla para ka hapo putsam jongka Meghalaya henry ngilingo pat pa udi ustrok unta udang ya syai halon ka jing pentai jongki ini panci syai ya kamtam ya ke Sarkar menta kadang tu nak jing penbaik uput usam belipat baka sya ya gani ga Sarkar Assam menteri udi ustrok hadu menta kadang ya syai anega jaka ha bakla para dia nak yang jingis yang kumta ba ngi kentujur ya ka government bahkan simkhya yang ini ka benta kenang pa hangte haput border uput usam ji kamdon kono ka ji kerja nane sma namar weiba u Assam ula trai usrok haga jeka Meghalaya hangtu ga jeka lada u khasi khara ji unlek hangtu ga jeka la unlek kit mau kit siap kit ding thang lane legino bo kit jingkit bagi kali Meghalaya bun sim polis Assam usai rai kali Meghalaya jingi sha Assam dia katagal ka penlong baga jinjar ba po Meghalaya po border ko jingi lada u Assam utre sro apo ka jaka jungi de henry lada jai hang tu pat agi kasi jungi syara be chapo Assam kata ka pen jenjar ba hagi border area ke jungi nang siam ong ba ka Sarkar Meghalaya kan phai khmat syapang kan ni kenang ban lai kono jing si nang ne syakmat siam ong kunta